Alleluia, Alleluia, Jesu Christus lamipad, ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskha, Kristan ya ro ay ngujing knya. Jing puli nagi kam jing ke apostol kalanong bakhat lai kadkhot bakhat lai hadu arpusan u Paulus berkilok jang u kila kiuling na popos bat kilawan syaperga hapam phila Henry Yohanes Markus laino eki hangta ponolai phai sa Jerusalem na perga kila poi ha Antiong kabaha Pisidia bat hakas ngi saban kila rung hasinekok bat ke Lashong. Hadian kejing puli nak anyu Moses bat kejing tho jong kinong itu lupa. Kirang ba senekok kilapak tin haki ko para ni kwa bapin keren haki pa iba rada pidon jing kentu ai. U Paulus sulayang jod ula aidak daga keti jong u bat los dang ban keren. Ko para Israel bat ko jentil baro. Kibadon nang ne ban mane yau belai to syak skor yang Ublay jong neu pai Israel ula jiet iki kapa temen jungi. Badula pelong nyau neu pai benriu kajaj benriu ka bakrau ha kapor bekila im kum kinong wei hari ijem. Ublay lawan yalam yakina ijem da ka borba jong u. Bat kumba sau posnem ula yasha eki hari kenja. Ula pendo enriu teli kajaj benriu hari kanan. Badula pelong iki pai jong u banyo kenti ya kari. Kumba saus pa san pausnem hadian kaneu la ai yaki kinong bishar hadu kapor jong Samuel nong itu lupa. Badaba kilapan daus iem ublay la ai haki usol ukuhun jong ukish na kajaj Benjamin banlong us iem jong ki sau pausnem. Endaw la weng no u ublay la thong yau David us iem jong ki kumne ublay ula ong syapang jong u ngala syam bau David ukon u Jesse ulong ubriu uba subha ubriu ban le kat kabanga kwa ba unle dayo Jisu ukon ukseu jong David bau blay ula pelong unong penem jong pa Israel kumba ula kular syuabu Jisu sedang mentrai uyo anis ula yalap aki pa Israel baro baki day ban kela kabamud bat ban yo baptisma ban hau uyo anis ula jandep ka kam jong u ula ong hakipai ba u ei pi tharai ngalong ngamlong utayaw ba pi yai am Henry pej unwan na din jonga ban ngam shem hong wat ban loj kijuti jong u kaktien jong utrai kasama Prabu Kendai. Ngan ruai genomi ke jinsin ay jong mi atrai. Habaro ki pateng ke sentur jonga kan penbena ya ke jingbat juban jong mi. Ngan la penbena baya ke jing isen ay jong mi la pene junom. Ke jingbat juban jong mi ke yang skam kat ki bening. Ngan ruai genom ya ke jing isen ay jong mi atrai. Ngala syami syakri jong au David bada ka umpniang bakut jonga ngalapan sle ya u kakti jonga kan yesa abad u bad ka sang kti jonga kan penklan ya u ngan ruai jinom ya kijing isen ai jong me atrai kajing isen ai bad kajing bad jutang jonga kin ya don bad u da ka kerteng jonga nganong penkrawi ka bor jong u un seperta syanga melong ukpa jonga ublay jonga umau siang kejing penim jonga ngan ruai jinom ya kejing isen ai jong me atrai kejing puli katkum ka gospel jong Yohanes kalenong ka bakhat lai kadakhat bakhat riu hadu arpho Shisha nga ong happy
Usyakri kam krau ban yau kan rat la jong. Unong lam kubor kam krau ban yau ta ubala pa eu. Menta pitep ya ka jing shisha. Kano pinlong ki basuk lada pile ya ka. Ngam keren syapang jong pi baro. Ngaya tho ikito ki bangala jit. Henry kabala ong haka jento kadai bon urlong. Ubriu balayo bam jing bam rengkat bat nga. Ulayang persya nga. Ngaya tho api menta syua bakanja. Bahaba kanuan urlong. Pindom ngen bangalong uta. Ngaya tho api kajing shisha. Jar bapediang yau no ubang apa. Upediang yenga. Bat uta bapediang yenga. Upediang uta ubala pa yenga. Ke gospel jong utrai.